reka rero nongere nguhe ikaze hano ku Isumo TV ndetse na Arthur Sport TV, aho ukomeje kugenda ukurikirana uburyo shampiyona igenda muri samari cyangwa se muri makeya kuri buri ekipe ufana iyo ari yose hano mu Rwanda yari muri shampiyona y'u Rwanda 2021-2022. Wakomeza rero kugenda ubana natwe kugira ngo ugende umenya ama ekipe. Tugeze kuri ekipe rero ya 9 muri shampiyona y'u Rwanda 2021-2022. Anga rero shampiyona yaranzwe n'udushya tugiye dutandukanye twinshi bagiye tubabwira, tugiye turi hano kuri channel yacu. Komeza rero urebe ibiganiro byo kuri channel yacu ni Arthur Sport TV ndetse n'Isumo TV, ukomeze kugenda wibanira n'amakuru y'imikino agezweho kandi yakunogera, ukabasha kugenda umenya iby'imikino aho biva bikagera umunsi ku wundi. Rero bana natwe ukurikirane uburyo statistics z'ekipe ya Marine cyangwa se uburyo yagiye itsindamo imikino, uhereye ku mukino wa mbere yatsinzwemo na Gasogi United igitego 1-0. Reka none nkubwire ko mu gihe ukunze ikiganiro cyacu kanda share, nyabona kanda share ukande like, ubundi ukomeze kugenda ubana natwe ndetse udufasha no gukomeza kugenda tubona abantu benshi bakomeza kugenda bareba ibiganiro byacu. None reka mwibutse ko kugenda udasize subscribe yawe ni ukunyagwa zigahera. Iyo udasize subscribe yawe uba umeze nkaho ibintu twakoze nta kintu byagufashije, kandi ibintu bifite ikintu byakumariye ugomba gukomeza kugenda rero ukanda share ndetse ukaduha na subscribe na like kugira ngo tugende tubana nawe mu biganiro bigiye bitandukanye dukomeza kugenda tugutegura. Reka nkwibutse nanone ko ushaka kuba washyira comment yawe ku biganiro byacu, aho ushaka kutwandikira hano muri hasi muri comment pano ukabasha kugenda uduha comment yawe. Nanone katubwire ko ushaka kuba wakandika comment yawe unyuze kuri 078 728 ukabasha kugenda uduha igitekerezo cyawe. Nanone katubabwire ko abantu bifuza kujya muri WhatsApp group mujye mutwandikira kuri iyo nimero 078 288 ubundi utubwire ngo ndashaka kujya muri group gusa, tuzajya duhita tugusevinga izina ryawe naryo uriterekeho, ubundi tubite tubivuga tuti jya muri group yacu tujye dukubita amakuru agezweho ndetse yizewe. Nta handi rero bari ni hano ku Isumo TV ndetse no kuri Arthur Sport TV, ubundi ukomeze kugenda umena neza cyane. Amara Imana akomeze kugenda rero abana namwe aho muri hose. Reka rero nihute cyane njya kuri tariki ya 30 z'ukwezi kwa 10 ku isaha 9 zuzuye. Ekipe rero ya Gasogi United yabashe kuba yakubita ekipe ya Marines FC igitego 1-0. Igitego cyatsinzwe no bitandabarasa Trésor ku munota wa 52 w'umukino. Twihuse cyane rero kuri tariki ya 2 z'ukwezi kwa 11 2021 ekipe ya Gorilla FC yabashe kuba yanganya na Marines FC. Igitego cya mbere cya Gorilla cyabonetse ku munota 68 gitsinzwe no bitanizeye Imana Jean Claude abo bita rero Aminu wa Marines FC abasha kuba yakisha ku munota 81 w'umukino. Twihuse cyane no tariki ya 24 z'ukwezi kwa 11 2021 ku isaha 9 zuzuye ekipe ya SD yanganyije 2-2 na Marines FC ku munota 31 w'umukino. Niyibizi Ramadan yarashe kuba yatekamo igitego ndetse no ku 34 aterekamo icya kabiri. Ntibyaje gutinda rero ku munota 53 bitandayisenga wa Marines FC yarateretse igitego cya mbere cyo kwishyura. Nanone kuri penalty bita Ishimwe Fisto yaratetse igitego ku munota wa 90 w'umukino. Twihuse cyane rero rero twihuse cyane no ku mukino wabaye tariki 28
z'ukwezi kwa 11 2021 ku isaha saa 9 zuzuye ekipe ya Marines FC yabashe kuba yatsinda igitego kimwe ku busa ekipe ya Rutsiro cyabonetse ku munota wa 8 ryatsinzwe no bita Hakizimana wa Marines FC. Reka twihute cyane ku mukino wabaye tariki ya 1 z'ukwezi kwa 12 2021 niyo ekipe ya Police FC yabashe kuba yatsinda ekipe ya Marines FC igitego kimwe ku busa cyatsinzwe no bita Hakizimana Muhajiri. Reka tunyaruke cyane tariki ya 5 z'ukwezi kwa 12 cyangwa se Ukuboza 2021 sasa kinazo nibwo rero ekipe ya Bugesera FC yabashe kuba yarya akavagari k'ibitego ekipe ya Marines FC. Byari ibitego 6-2 rero byaranze umukino. Ibitego 2 bya Bugesera FC byabashe kuba byatsindwa ku munota wa 18 n'uwo bita Ntwari aho bita Kapeti ku munota 45. Rero Marines yabashe kuba yakwicara ku munota 52 aho bita Ndayisenga yabasha kwishyura igitego aho bita Suleiman Sule aterekamo icya gatatu ku munota 53. Ku munota rero wa 55 witwa Hirwa Felicien wa Marines wabashe kuba yajya no muri ekipe ya Rayon Sport yabashe kuba yakubitamo igitego cya kabiri cya Marines FC nacyo cyarangiye Marines itsinze. Ku munota rero wa 68 wabita Cukuma yateretsemo igitego cya kane ku munota wa 75 aterekamo igitego cya gatanu. Ku munota wa 89 aterekamo igitego cya gatandatu. Twese cyane no Marines ku munota kuri match yabaye ku wa 8 z'ukwezi kwa 12 2021 ekipe ya Marines yabashe kuba yanganya na Mukura Victory Club ubusa ku bundi. Katwite cyane ku wa 11 z'ukwezi kwa 12 2021 ekipe ya Marines FC yabashe kuba yatsinda ekipe ya Gicumbi igitego kimwe ku busa. Ni igitego cyabonetse ku munota wa 79 gitsinzwe na Ishimwe Fisto. Reka rero twite cyane tariki akatwite cyane rero tariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 2021 aho ekipe ya PFC yabashe ko yakubita murumuna wayo ibitego 2-1. Igitego cya mbere cyatsinzwe na Mugunga Yves ku munota 43 gisoza half time. Ku munota wa 75 uwo bita Bizimana Yannick yabashe kuba yateka igitego cya kabiri cya PFC. Igitego rero kimwe cya Rukumbi cya Marines FC cyashe kuba cyatsindwa ku munota wa 78 gitsinzwe na Ishimwe Fisto kuri penalty. Biza kurangira rero ari ibitego 2-1 cya Marine. Ahanga rero tunyaruzika cyane tariki 22 z'ukwezi kwa 12 2012 ekipe ya Musanze FC yabashe kuba yaterekamo ibitego 5-1 cya Marine. Igitego cya mbere cyatsinzwe na OSNB ku munota wa 6. OSNB ku munota wa 19 aterekamo ikindi gitego ndetse ku munota wa 45 wita Aniseti aterekamo igitego cya gatatu. Ku munota wa 57 igitego cya kane aho wita Angua yaramaze kugiterekamo. Mugisha rero wa Marine yarabashe kuba yaterekamo igitego kimwe ku munota wa 60 ndetse ku munota wa 90 wo bita Kwizera Jalike abateretsemo igitego cya gatanu cya na Musanze FC. Sanga ntibyatinze cyane ko ku tariki ya 28 z'ukwezi kwa 12 2021 ekipe ya Marine yabashe kubita ibitego 2-1 cya Etoile de l'Est. Igitego cya mbere cya Marine cyabonetse rero ku munota wa 30 w'umukino gitsinzwe n'uwo bita Mugiraneza ndetse ku munota wa 60 w'umukino Mfitumukiza wa Marines yarashe kuba yaterekamo ikindi gitego. Uwo bita rero Haririmana Jean yarashe kuba yaterekamo igitego kimwe cya Etoile de l'Est ku munota wa 90 w'umukino kuri penalty. Reka twite cyane rero tujye kuri match abaye kuwa 15 z'ukwezi kwa mbere 2022 ekipe ya Marines yabashe kuba yatsinda Tenseri igitego gisaga kimwe ku busa cyatsinzwe na Mugiraneza ku munota wa 35 w'umukino. Twihuse cyane rero kwa 23 z'ukwezi kwa mbere ekipe ya Marines FC yabashe kuba yarya matatu ekipe ya Rayon Sport.
hari ku isaha saa sita rero n'igice, aho rero ku munota wa 22 wo bita Nahimana yarashe kuba yabona igitego cya mbere Marine kirangira half time ari igitego kimwe ku busa, ndetse igitego cya kabiri kigitangira wo bita Ishimwe Fito yarateretsemo igitego cya kabiri cya equipe ya Marine ku munota wa 67. Ku munota wa 38 Ishimwe Fito yarateretse igitego cya gatatu cya equipe ya Marine FC, birangira ibitego bitatu ku busa bwa Hayo Sport. Kuri tariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere equipe ya Marine FC yabashe kuba yatsinda Kiyovu igitego kimwe ku busa, cyabonetse ku munota wa gatatu yitsinzwe n'uwo bita Mugiraneza. Reka twihute cyane rero tariki ya gatatu z'ukwezi kwa kabiri 2022 ku saa 9 zuzuye equipe ya Espoir yabashe kuba yarya Marine FC igitego kimwe ku busa cyatsinzwe n'uwo bita Yves ku munota wa 68. Reka twihute cyane rero tariki ya 12 z'ukwezi kwa kabiri 2022 ku saa 6 n'igice z'amanywa. Ahangaha rero equipe ya Gasogi United yabashe kuba yanyabika equipe ya Marine ibitego 3-2. Ahangaha rero reka twihute cyane ku mukino wabaye tariki 16 z'ukwezi kwa kabiri wahuje equipe ya Marine n'equipe ya Gorilla. Equipe ya Gorilla rero yatsindiye Marine yari Rubavu ku stade Umuganda tariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri ku saa 9 zuzuye ku munota wa 40. N'umwe diri yagije ko bitakizimana wa Marine abateretsemo igitego bitatinze cyane ku munota wa 66 wo bita Duru yarabashe kwishyura iki gitego, ndetse Kamara atsinda igitego cyo gushimangira ku munota wa 71. Nanone ku munota wa 86 equipe ya Marine yaririye umutuku ku munota wa 96 w'umukino equipe ya Gorilla nayo irya umutuku. Reka twite cyane tariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri ni 2022 ku saa 9 zuzuye equipe ya Mukura Victory Club yabashe kuba yarya igitego kimwe ku busa bwa Marine cyatsinzwe n'uwo bita Habamahoro Vincent ku munota wa 38 w'umukino. Reka tunyaruke tariki ya 25 z'ukwezi kwa kabiri equipe ya Marine FC yabashe kuba yanganya na SD Kigali ibitego 2 kuri bihari ku saa 9 rero zuzuye yari kuri stade Umuganda, aho equipe ya Marine ku munota wa 15 itakizimana yarabashe kuba yatekamo igitego gisoza half time ari igitego kimwe ku busa bwa SD Kigali. Ku munota tekenda fitangira Chabarara ku munota wa 60 w'umukino Chabara yabashe kuba yatekamo igitego rero ku munota wa 63 w'umukino. Nanone ku munota wa 73 wo bita Rushema atinda igitego cya kabiri cya Marine cyaje kuba cyakwishyurwa uhirwa Felicien yitsinze igitego ku munota wa 86. Reka tumubwire ko ku munota wa 79 equipe ya Azo Kigali yaririye ikarita y'umutuku. Reka twihute cyane ku mukino wahuje equipe ya Rutsiro ndetse na Marine FC hari tariki rero ya 5 z'ukwezi kwa gatatu equipe ya Marine FC yabashe kuba yatsinda ya Marine mu mbabarire yari yabashe kuba yatsinda equipe ya Rutsiro igitego cyabonetse ku munota wa 83 w'umukino gitsinzwe n'uwo bita Ndayisenga wa Marine FC. Bibarangira ari ibitego rero kimwe ku busa bwa Rutsiro. Reka twihute cyane ku tariki 16 z'ukwezi kwa gatatu 2022. Ahangaha rero ku saa 9 zuzuye equipe ya Marine FC yabashe kuba yanganya na equipe ya Police FC. Aho ngaho Nshuti Dominico Savio ku munota wa 9 yabashe kuba yatekamo igitego cyaje kwishyurwa ku munota wa 21 gitsinzwe n'uwo bita Dushimimana wa Marine FC. Reka twihute cyane tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu 2022 ku saa 9 zuzuye equipe ya Bugesera yabashe kuba yakubita equipe ya Marine FC ibitego bitatu kuri kimwe ku munota wa 18 w'umukino. Equipe rero ya Bugesera yabashe gutereka igitego cya mbere ku munota wa 41, tereka cya kabiri ku munota wa 45 mu minota 3 y'inyongera equipe ya Marine yabashe kwishyura igitego kimwe ku munota wa 76 equipe ya Bugesera iteretsemo igitego cya gatatu. Reka tunyaruke cyane tariki ya 13 z'ukwezi kwa kane equipe ya Marine FC yabashe kuba yatsinda Gicumbi ibitego 2 kuri kimwe.
Aha rero ku munota wa mbere wita Dushimiyimana wa Marines FC yaratetse ibitego ku munota wa 13 umukino wita Ndayisenga yatetsemo igitego cya kabiri cya Marines FC. Kamwihute cyane ko ku munota wa 61 aho bita Dusange yarabashe kwatekamo igitego cya mbere cya Gicumbi, byarangiye rero ari ibitego bibiri kuri kimwe cya ekipe ya Gicumbi FC. Katwite cyane ku mukino ekipe ya PFC yatsinzemo igitego kimwe ku busa bwa Marines ku itariki rero ya 24 z'ukwezi kwa 4 2022 ku isaha 3 n'igice. Uwo bita Itangishaka Blaze ku munota wa mbere yarabashe kuyaterekamo igitego ndetse kirangiza umukino ekipe ya Marines yatsinzwe igitego bisaga ibitego bibiri igitego kimwe ku busa. Katwihute cyane rero kuri match yakurikiye ekipe ya Marines FC ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 4 ku isaha 9 zuzuye yari ibashe kubanganya na Musanze ubusa ku bundi. Reka tunyarije ku mukino wa 26 wa shampiyona tariki ya 7 z'ukwezi kwa 5 2022 ku isaha 9 zuzuye ekipe ya Etoile de l'Est yabashe kuba yatsinda ibitego bibiri ku busa bwa Marines FC. Twihuse cyane rero ku mukino wabaye tariki 14 z'ukwezi kwa 5 2022 ku isaha 9 zuzuye ekipe ya Marines FC yabashe kuba yatense ibitego 4 kuri kimwe. Ku munota wa kabiri w'umukino bita Ndayisenga yarabashe kuba yatekamo igitego ku munota wa 14 ateretse n'ikindi ndetse Tense yarabashe kuba yakwishyura muri half time ku munota wa 45 ku munota w'inyongera rero w'igice cya mbere. Aha rero ku munota wa 68 Shimwe Fiston yateretse igitego ndetse no ku munota wa 91 w'umukino. Reka tunyarije ku mukino ku munsi wa 28 wa shampiyona hari tariki 21 z'ukwezi kwa 5 2022 ku isaha 9 zuzuye ekipe rero ya Marines FC yabashe kuyanganya na Espoir igitego kimwe ku kindi. Igitego cya mbere cyabonetse ku munota wa 51 bitsinzwe no bita Omolo kuri penalty. Nanone ku munota wa 63 ekipe ya Espoir ibiriye ikarita y'umutuku. Twihuse cyane no ku munota 84 aho bita Mugiraneza wa Marines yarabashe kuba yakwishyura igitego yari yatsinzwe na Espoir rero birangira ari ibusa igitego kimwe ku kindi. Reka twite cyane ku munsi wa 29 wa shampiyona wa tariki ya 16 z'ukwezi kwa 6 2022 ku isaha 9 zuzuye. Uwo bita Mico Justin ku munota wa 8 yarabashe kuba yaterekamo igitego cya mbere cya Rayon Sport ku munota wa 29 aterekamo icya kabiri cya Rayon Sport ku munota wa 62. Uwo bita Mugisha wa Marines yarabashe kuba yakwishyura igitego kimwe ku munota wa 37 Shimwe Fiston abasha kuba yakwishyura icya kabiri ku munota wa 78 Shimwe Fiston akubitamo igitego cya gatatu kuri penalty birangira ibitego bitatu kuri bibiri bya Rayon Sport. Reka tujye ku mukino wa nyuma rero wasoje ino shampiyona kuri ekipe ya Marines. Na ekipe ya Marines ari ibitego bibiri ku busa aho rero yatsindwaga na Kiyovu Sport tariki 13 z'ukwezi kwa 6 2022 ku isaha 9 zuzuye. Deri yaje ku munota 82 ngo bita Bigirimana wa Kiyovu Sport bateretsemo igitego ndetse ku munota 84 uwo bita Emmanuel Arnold Okwi aba ashimangiye intsinzi ya ekipe ya Kiyovu Sport ku bitego bibiri ku busa. Reka twihute cyane no tunyarukire kuri standings cyangwa se ahantu Marines ihagaze ku rutonde rwa shampiyona. Naho bazanye mbabwa yakiri ku mwanya wa 9 wa shampiyona. Reka rero twihute cyane mu mikino isaga 30 ekipe ya Marines FC yakinye yabashe kuba yatsindamo imikino 10 iba yanganyamo imikino 7 itsindwamo imikino 13. Na ekipe rero yabashe kuba yacyura amanota 37 y'umukino. Nanone na ekipe yinjije ibitego bisaga 34 itsindwa ibitego 42 bivuze ko ifite umwenda w'ibitego bisaga 8. Ekipe rero yibanze za Bugesera ifite yari izigamye ibitego ubusa. Ekipe ya Marines rero yabashe kwa ikurikira izigamye umwenda w'ibitego 8 ku manota 37 y'umukino.
mu mikino rero 5 isoza shampiyona yatsinzwemo imikino 2, inganya umukino umwe, itsindamo imikino 2. Nuko rero byari byifashe mu makuru agenda avugwa ku buryo shampiyona rero yagiye igenda. Hano ho ni ku Isumo TV ndetse na Arthur Sport TV ikomeza kugenda ikubwira ko ushobora kugenda ubana natwe ukabasha kuba wamenya amakuru atandukanye y'imikino ndetse n'andi makuru yose atandukanye ari hano mu isi ya siporo. Reka nkubwire ko nanone ushobora kuba wakora subscribe ukajya ubana natwe, kandi subscribe nyabuna. Subscribe ni ikintu cy'ingenzi cyane kidutera courage. Nanone iyo duhaye like ndetse ukadushyiraho comment aho hepfo, tubasha kugenda tumenya ibyo twakosora ndetse n'ibyo twagenda twongera. Nanone ushobora kuba ushaka amakuru yihariye utabariza wenda kuri comment, ushobora kuba watwandikira kuri 078 728 ukatwandikira kuri WhatsApp yacu. Nanone ushaka kujya tubushyira muri group ya WhatsApp, jya utwandikira utubwira amazina yawe, uvuge ko ndashaka kujya muri group ya WhatsApp yanyu, ubundi nimara kuba abantu 50 turabasha kuhita tubashyira muri groupe, ubundi dutange link muzane n'abandi bakunzi ba siporo muri rusange. Amara y'Imana akomeze kugenda abana nawe, ukomeze kugenda udukunda ndetse unadukurikira, ukomeze kugenda rero ugira courage mu byukora byose, kandi Imana ikomeze kugenda ikurindira aho uri hose.